Sanibonani mabukela emakhaya, igama lami ngu-Alisa B from Off My Chest, i-platform la evumela khona ama-guest wethu asiconfessele into esike yabehlela noma esuke bayibona. Sawubona sisi. Yebo sawubona sisi wami njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Sisi wami ngicela uzasise igama nesibongo ababukela emakhaya bezokwazi basho ukuthi uyasho ukuthi indaba uzela. Okay sisi wami, igama lami ngolungisa nganqumela isibongo ngihlala esikhothi ezwedlisha empandeni ngokwakha. Into sisi wami engilethe la ukuthi ngizoxoxela ababukeli ngalesi sihlalo sangihlela lo bhuti lo wangithatha ithaveni sihamba sayemzini wakhe kanti ubhuti uthwele yabo ngizobatshela ngalokho. Okay sisi, sicela uyiqaleni usilandise ukuthi nahlangana kuphi kanjani bese ke sokulandela. Okay sisi wami, sasiqeda valela umatric nabangani bami saplana ukuthi sizohamba sogeza ipeni kwenye nje ithaveni eLayitown. Alright sisi wami, saqeda ukubhala sahamba nabangani bami njengoba sesihleli. Masifika sisi wami eTown sithenga utshwala saphuza kwaba mnandi kwaba nje. Into sisi wami engimangaza ukuthi ngenkathi ngihleli lapha phansi akukhona lo bhuti lo wayelokhu ebheke ngakumina. Yabo sisi wami, ngimangale mina uthi it's idubhe mina obheka abantu ababesemaceleni wami. Ngilokhu ngithi no, ithi ngishintshe direction lapha engangime khona. Ngihambe noma kwenye indawo ukuze ngizobona ukuthi ngempela lo bhuti lo obheka ngakumina. Hayi ngihambe ngewenye indawo mangithi ngivusa ikhanda futhi lo bhuti lo sabheke mina. Ngimangale ngithi mhlambe uyangifanisa nomuntu wakubo noma kwenzakalani, ngithi ake nginikele kena lo bhuti sisi wami ngihambe ngiyobuza ukuthi yini wangibuka kangaka kwenzakalani. Okay sisi wami, mangifika ke ubhuti ngifike ngimbingelele ubhuti uzothile nje yabo, uyabonana nje ukuthi ubhuti ongazwani nento engasile. Avuma ubhuti ngimbuza impilo ubhuti athi uyaphila hayi. Bese ngiyambuza ukuthi kungani lokho engibuka ngakho, ukhona nomuntu mhlawumbe akangifanisa naye. Ubhuti wathi lutho, yikho ukuthi uvele wangibuka wangithanda. Sisi wami, ngavele ngamangala vele ngamshaya njalo ubhuti ngahamba ngayophindela back kubangani bami. Shuthi lo bhuti lo wayelokhu emakha ukuthi yabo siphuza ini sithenga ini ngoba ubhuti waqhamuka eseqhamuka ne-12 pack esavana. Hawu. Yebo wasinika saphuza ngamangala athi mina ngicathi mhlambe sazovela lokho kwibhili yethu athi asikhululeke yonke into kuyena. Okay. Hayi sisi wami, saphuza ubhuti lo wabe sebuye siza kumina wangitshela ukuthi kunganjani ukuthi le party le bese sesiqalile sihambe soyiqedela kwakhe. Hayi sisi wami, mina ngathi ngeke ngikwazi ukuthi ngithathele inqumo ngedwa ekubeni kukhona abantu ebengihamba nabo vele. So sisi wami ngaphindela kubangani bami ngahamba ngobatshela ngalento leyo. Mangifika abangani bami vele bayayilezi inhlobo lezi abayithandayo izinto, bayathanda abangani bami izinto. Kodwa khona lo yedwa obhilivela ekuthenini yena umuntu kumele amazi kuqala before enze izinto naye. Wasibuza ukuthi lo bhuti lo simthemba kangakanani ukuthi sesingazi sihambe naye siye kwakhe. Ngasho mina ngathi ubhuti nawe uyambona nje ukuthi ubhuti ulungile futhi ngathi unokholo phakathi ophila ngaphakathi kuyena. Okay sisi wami, sahamba ke savumelana saphuma ngaphandle safica isiqhumama semoto sisi wami into ezuyilahla. Safica iBMW u5 sisi wami. Sahamba ngemoto yakhe ubhuti lo wasitshela ukuthi kumele siqale likhwa cause endlini amashampini akhona ngiyazi asanele. Okay sisi wami ke sahamba sayilikhwa safika sathenga uyuntshwala sahamba sayendlini yakhe. Singangende sangweni ngekhathini semotweni akukho hlamba akwenzayo okusolisayo noma nje nikhululekile ubhuti yaxoxa ngoba usho ukuthi ubomthi iyamthemba ubhuti. Lutho nje sisi wami, ubhuti nje into ayenza nje emotweni ukuthi akungathi abantu thina esiphila nabo abo esimjwayele ukuthi as in like siphila naye ubhuti. Ayingekho nje into eyayisuspicious ngaye yeso. Yonke into nje ubhuti ayenza engakhombisi lutho nje. Alright sisi wami, ngithi ngiqhubeke sahamba emoto. Masifika nje egate la kwakhe ubhuti angathi sisi wami ngisezulwini, kangathi yabo izulu impela ngilasi somuntu lapha bola amusibona isezulwini qho. Ama-light akhona akukhanyisa usezadle kude sisi wami. Alright sangena ngaphakathi ubhuti unomuzi nje omkhulu isithabathaba impela somuzi asitshela ukuthi ubani nobani nanti room lakhe. Ubhuti ke lo watshela abangani bakhe ukuthi yabo khona amantombazana akhona la kuzoba ne-house party. Alright bafika abangani bomfana ngaphi nje isikhathi singakanani. Right sisi wami saqhubeka saphuza, masiqhubeka nokuphuza abo ngase impela nje sengidaki kwakhona ngisho namapayipi hapa. Ngase sengihaye sisi wami sengidali ngingasazi nokuthi ngokuba igama.
Alright, ubhuti angitshela ukuthi angeze angiphelezele sami solala. Ngathi-ke mina ayikho inkinga, sahamba sinobhuti wangiphelezela. Wangifaka kwelinye i-room sisi wami, i-room nje elalimnyama, yabona leli room nje lisabisa, kahle lisabisa. Into sisi wami eyangithusa ukuthi indlela angifaka ngakhona engangifaki yabo, ngale ndlela le ayengibambe ngayo nkathi sisuka phansi. Wayesengiphusha nje sisi wami, engiphusha abo kabuhlungu. Ngisamangaza lokho ubhuti angitshela ukuthi anje nami vele ngisho ngoba ngila ngisho ngahabia ngenzeni akekho umuntu ozongizwa cause sase sile kude phezulu, angisho indlu yakhe istairs. Manje sasithina sile phezulu. Ubhuti waphuma emva ama seconds nje ambala, ubhuti wabuye sephethe enye into angazi noma ngathi umuthi or iphilisi, kodwa nje kulapho wangifaka nemlonyeni wangitshela ukuthi ngeke ngize ngikhumbule yonke into ezokwenzakala. Imemory yami nje yabo izoclearisheka. Okay, Manaki, mangene endlini, indlu injani, iyakhombisa ukuthi iyahlala abantu noma nje indlu engajwayelekile, konakala ukuthi mhlawumbe irentile, indle kanjani? Sisami yabo le yandlu leya ayingathusi nje ukuthi yabo ukuthi yabo angathi nje kunabantu nje abahlala khona nje, indlu nje kwakuyinto ejwayelekile njengazo zonke izinto. Yikho ukuthi nayihlwe ngokuthi yinhle, kunobuhle nje engingabazi ukuphila lapha ngaphakathi. Okay-ke sisami ubhuti-ke angiphusha endlini-ke angifake le nto leyana emlonyeni engingayazi, siqhubeke-ke ubhuti yaseyaphuma ephindele enzansi. Manje mina sisami angisazi ngisho nokwenzani, vele ngangidakele vele. Ngizama ukusuma nami sisami ngithi ngiyadabala sethi ngiyozama. Ngiyaqalaza endlini, indlu yakhe, ibuilding yakhe i-high, yezo amawindi ale phezulu sisami, and ngangeze ngikhona lapho ukuthi ngi-escape. Alright sisami ngizama ukubambelela ngendonga, nami ngithi ngizama ukubaleka. Mangithi lapha khona nje kwenye indawo lungu lalungaphi khona, ngithi ngiyabambelela kuyaphusheka khona. Mangithi hayibo udonga oluphushekayo, nami ngangiqala sisami ukubona udonga mangiphusha kuphusheka. Ngiqhubeke sisami ngiphusha, mangithi ngaphakathi lapho khona enye iroom lapho, and leya room leya kwakukhanya kona kodwa kancane. Into sisami yangithusa ukuthi ngathi mangingena khona ngaphakathi eroomini, hayibo sisami yo, it like ngabona into engingakazi ngiyibone nami empilweni yami, into engayifica lapho sisami. Sisami yazi lento iyathusa namanje lanto eyibo ngisathi mangicabanga sisami lapha ngafica inyoka enkulu sisami, into engakazi nazo uyibona empilweni yakho. Ngisamangaze lokho ngavele nje ingqondo yami yadumeka nje, ngavaleka amehlo, ngangabe ngisanokuthi ngenze njani, ikhona lapho sisami ngiphathe endlini. Shothi-ke lento leyo yafika emadleni yabhuti ukuthi khona umuntu osengenile la ngaphansi kwale room le. Okay, ubhuti seqhama nje ngespeed, usephethe ucelemba nje, ucelemba bakho unegazi. Alright sisami ubhuti angenela ngaphakathi, angibuza ukuthi ngenzani. Ngimangale ngithi nje nami ngingazi ukuthi khona iroom la. Ubhuti angidonsa, angibambe kabuhlungu, angijikijele ngapha kule room le lele nyo noma le emva lapho sisami ubhuti lo angitshela ukuthi lento leyo ngingayitsheli umuntu because akafuni ungibulala ngisasemncane. Into engimangaza mina ulocelemba bakho uthiwa unegazi, ngangingasazi noma ubulela abangani bami noma kwenzakalani. Into le eyayifika nje engqondweni yami ngaleso sikhathi. Mase sisami ubhuti lona angitshela ukuthi ngingatsheli umuntu ngalento leyo because yabo impilo yami nje izoba sinaksi nje, ayikho into ezolunga empilweni yami. Yonke into engizobe ngiyizama nje kuzobe kufana nokuthi ngiyadlalela. Okay-ke sisami emva lapho ingqondo yami yavela lahleka, angangabe ngisanokuthi ngiyenzani angabe, kodwa yabo it like ngangisephusheni as in like ukuthi ngilele, kodwa ngangibhekile mina yabo, ngangiyifila lento le yayibandi ngihamba la emzimbeni. Alright sisami into angimazi ubhuti ngazi yabo mina ingqondo yami yaqala ukuvuleka ekuseni, ubhuti esengisemotweni ubhuti esengiphilisele emuva. Ubhuti wangibuza ukuthi ngihlalaphi ngasho, wangishiya lapha ngasekhulumini langa ukuthi ngahamba ngayo ekhaya. Mangifika sisami ekhaya ngifica abangani bami bebezongibheka ekhaya. Mina into engijabulisa ukuthi nabo bayaphila vele, kodwa mina into engiphathe kabi ukuthi angisakhumbuli nalento le yayenzeka ebusuku, okuningi kwakhona ukukhumbula. Okay, abangani bami bangibiyele bona ba happy nje, ngiyabona ukuthi ba happy. Manje mina ngedwa la muntu one stress, mina ngedwa. Abangani bami-ke ngibabingelele bavume bathi ba-right, bese kwabazi kwamnandi, bengamthembi lo bhuti. Mina sengisaba sisami ukukhuluma because kwathiwa vele mina ngingasho lutho angithi. Ngase ngahamba ngangena phakathi ekhaya, ngageza,
abo ebathunga kwami lokho nje memory le yalokhu kwenzeka le before ilokhu ibuya kancane kancane. Okay, sisami ngiyakuzwa udaba lwakho olubuhlungu. Ngicela ukubuza ukuthi njengoba usuthatha isinqumo sokuthi uzofika kule podcast, yini ofisa ukuthi sikusize ngayo? Siswami, inkinga yabo ubhuti loya wangitshela ukuthi uma ngike kakhulu ngalento impilo yami angisho izoba snacks, ayikho into engizoyizama ilungi. Into engimaza siswami mina ukuthi yonke into engiyizamayo ilungi ngempela, lapha ngikaze ngitshele umuntu ngalento, kodwa yonke into engiyenzayo ayilungi. Isifiso sami sokuthi ngize la ukuthi mhlampe ababukeli khona nosakubhekana nale nkinga mina engibhekane nayo. Manje into engifisa ukuyazi ukuthi yena wasizakala kanjani, because ubhuti mangimbheka kuma-social media lawa enganginawo ama-account akho onke abhlokhe, inamba zakhe asangena ngimthola ku-WhatsApp. That's why siswami ngizagcina ngiza la. Uma uzama ukubuyela endlini ubhuti asatholakala? Cha siswami, ubhuti akasekho, kuthiwa wathutha wahamba ngoma sihlala phi. Okay siswami, njengoba usuzowafike la, awuboni ukuthi mhlawumbe ubhuti mayibona le podcast mhlawumbe ngakukhona azokwenza, ngoba phela wayethe ungayikhulumi le ndaba ngithi wena usuze wafika la, awuboni ukuthi mhlawumbe khona azokwenza noma into zakho zizoqhubeka zingalungi? Kuyafana siswami, noma ubhuti lo sangayibona ivideo kuyafana vede osekwenzekile sebekufana nokudalile. Kuyafana impilo yami vede nje imoshakele, ayikho into engiyenzayo elungayo. Ngase siswami ngisitholile isikole mina, ngathi nje ngiyafika nje ngagqishiswa ukwenja siswami. Manje nje kuyafana ubhuti noma ngayibona ivideo vede lokho akakwenza ngithi wakubona ku-right, wena wakubona kumlungele, ngakho angisenandaba. Imizamo ke wayizama ngaphambi ukuthi ufikela kwi-podcast, mhlawumbe uye kodokotela, uyosangomeni, izinto ezikanjalo? Siswami yabo mina ayikho into engingayenzanga. Ekhaya bangisadokotela bethe ukuthi mhlawumbe khona inkinga enginayo, udokotela ngitsho ukuthi aboni lutho, bangise enyangeni. Inyanga ngafika ngitshela ukuthi nje kumele ngithole lo muntu lo ukuze ezoqaqa lento le akayibopha ngempilo yami. Ikakuphethe kanjani le nto odlule kuyona? Siswami yabo lento le mina ingifela nje i-trauma, because angazi manje ukuthi ngenze njani. Yabo mina ahlahle yabo ngizoze ngife nje ngilento engiyona njengamanje. Ayikho siswami into engiyenzayo empilweni yami ibe right. Ngiyazama yonke into, ngiyahluleka kahle kahle nje la impilo yami nje yabo angazi ukuthi ngizothi idependele ephi, kodwa nje yabo isinathi shame. Okay, ngicela mhlawumbe uveze isixwayiso kwabalingana nawe nabo abadidekayo besathe inqumo zokuhamba nabantu abangabazi, baxwayise nje. Into engingayisho mina kulaba abangangami nabo abasafisa ukuya kuma-group ukuthi never trust anyone. Abo ungathembi lutho ngempela, abo futhi umuntu ungabomthemba, netshe ungalithembi nalo ngoba nalo fela iqhuzulu wephansi. Mina yabo ngifundile mina amaphutheni ami ukuthemba umuntu ujakujele esithweni kuhle kotshwala. Ngcono uthembe wena, believe in yourself, because akekho umuntu ozokuthemba uma ungathembi wena. Ayike babukeli, siphelile ke indaba yethu namhlanje. Sizama ukuthi simtholele usizo. Noma ufuna ukukhona ukugonyuluka khona inamba yethu la ngenzansi uxhumane nathi. Siyabonga kakhulu. Like and sister, thank you.